Iborolu kes aponi kikopaki na neajasis Shakalu kwa para na bian korungo primary school. Sara Abeja esoman naka Women International Peace Center kongalakimak na ko Sudan kora uriata na urungo nges abalebe eraina ibori yen lem ekunkungeta uke. Kwa parar nga uriata na urungo abunga kupe yana manoi akukulebe yatano siduelo no urungo da adole kanyare ageuno karuje kapadisare naba. Dodo anwai nakini duwe ngunu as a mentorship kede to encourage them engobe akotonge ngarakini kesi agolakina sukai kede matrices Ashoman nesepone diopet lo epedora tara uriak adumakini duwe kech ngaren na jokan akotonge ngarakini okidwe. Let us be a support system lo okidwe. Asomani era iborene Paul idoro roto mo Uganda ayanga sasoman kwa number 1 Asomani itemono kinatu kusoma okalia. Shakalu apotu kodumuta gangatana kese moriartos apesurare kaisa pikan loelo muntoso somero ilo egelegela obuko orungo. Adumunye jamu kelasika upunga yala manu baishalam kinye deke kadi mwalimu kada director lesimo lokosi anosing ko kinye ashoma itabu pinga yala manu oropo do vere deke madama Beja Sara Auria kesi Shakalu kes abala sebe ayuaros do bere kesi o budget legweleta polisin kaisu kai. Kepolo besi podo bere ngesi isoka fi uria kabela le mareche budget awai. Ngesi nina pupia nge yala medekelo kujoropo ngesi. Apupi ngwada yala mano ine jape sene bakisara no yala mado bere ngwanu ngete ganga kiningo. Anu iborko iperito aniko kanalo sio do bere sidade mna ganga kino somero. Shakalu kere kese dauntos adumun isomero lwebe itkwana kesalo stashoman siniana sodit. Anuka TV East Patrick Eteu kwa Amuria.